Kenapa makin muda? Sebab tak stres. Tak stres sayang. Hidup ni kita jangan stres. Bila kita stres, itu akan nampak tua. I tengok sekarang kan banyak kawan-kawan I perempuan-perempuan yang duduk kat Malaysia. Even perempuan tu lebih muda pada I, muka dia macam cengkung, tak terurus. Itu sebabkan apa tau? Stres dalam kehidupan. Musuh aging adalah stres. Once you stress, automatically you akan very fast to get the aging. The aging can make happen when you have very a bad lifestyle. Lifestyle is belong together the aging. It very connect with the aging. So that's why people always say when the girl the age become increase, they still look young. Because why? Because the way they bring herself, they reverse the aging as well. But however, the young generation right now, they are such a very beautiful. They're still young, but his skin and their face, they look like similar, like people more than, like old than them. Like, yelah macam umur kau baru 20, tapi kau nampak tua macam 30. Sebab apa? Stres tu memang boleh berlaku jika kita boleh menyebabkan kita tua. So, kurangkan stres, kekalkan positif. Stres ni betul orang kata, ada boyfriend pun stres, tak ada boyfriend pun stres. Tapi kalau tak ada boyfriend, stres dia ikut keadaan. Tapi kalau boyfriend, kalau dia dah main perasaan, dia ikut bukannya dia bukan ikut hari tau, dia ikut perasaan, guni-guni, ilusi, mimpi ngeri, igawan, semua dia all together, combine. Dia kalau tak ada boyfriend ni, bila tiba-tiba macam sunyi ke, siapa nak jadi boyfriend aku? Dia macam nanti je hari je macam bosan tu. Kalau ada boyfriend kan best, ada macam tu. Tapi bila dapat boyfriend yang memang suka drama tu, dia main banyak peranan tu. 5 peranan. Dia guni-guni, tiada logika, drama, lepas tu ya, betul. Itu yang buat lagi stres.